Ndayishimiye yafunze imipaka imuhuza n'ibice byose M23 igenzura. Yego. None se nimba Uburundi bwarafunze imipaka n'u Rwanda bukaba bufunze n'imipaka na Kongo, Uburundi busigaye bubaye imfungwa. Icyo ni kimwe. Ni iki cyaba giteye Ndayishimiye gufunga umupaka uriho na M23? Agiye gutuma abaturage be bipfira, ahubwo agiye kubiyicira ku mugaragaro. No kuvuga ngo ntabwo yanze gukorana na M23 kuko bazahora baturanye. Yego. Ahubwo yamaze kwikanga umutekano muke tayari. Ngafande yavuze ngo noneho bagure kamera bagiye kugira ibyo babona. Yego, amakuru ntaraza. Nta mugayo, Sadek yaratashye papa. Cya gikoresho cya Sadek cyagiye mu rugo. Mugiye kubona. Uwo mugabo yabihamije aravuga ati twabonye ibitangaza mwebwe mutazi. Natwe uburyo twafashe uyu mujyi wa Goma ni ibitangaza by'Imana, koko ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo, kwirukana ibihumbi 50 by'ingabo zifite ibikoresho mwabonye byanyuze mu Rwanda, ntabwo hatarimo ukuboko kw'Imana, ntabwo byari gukunda. Ikindi noneho cyanansekeje, genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo, urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Promosiyo y'urukundo, gura ikibanza cya $1,950 i Bugesera Kababuye mu miturire. Hamagara 0783 93 793. Marshall Real Estate iduhaye Sevalente. Yes. Kankomeze mwifurize kugubwa neza no kugira ibihe byiza ukomeje kurikirana Urugendo Online TV. Ni Bobo Samu Gakire atubereye ku kiwanje iyo ngiyo hakurya. Kanya kano kavido bari kubona kari gucicikanamo. Uwo ni Samu Gakire yibereyeyo. Iyo ako natwe tukaba turi twasigaye neza. Yego. Yego. Sempa ndakwakiriye rero. Asante sana Bobo, asante sana kabisa. Uri mu rugo iwawe iwanyu byose. Yeah. Ako nari mbivuze. Ufite mushuti wawe mukundana kobe. Ntabwo wamusuhuje koko. Ureba muri kamera musuhuza. Ko ndabiza ari tatera commentaire bwa mbere. Ndagusuhuje cyane. Ndagusuhuje mushuti wanjye. Murakundana pe. Nimba mutangana murakundana. Aho ibintu by'urwango, ubundi ibintu by'urwango bishakira kuri sympathetic. Nta rwango. Ushaka urwango ntabwo wazi wanjye, ntabwo warushakira iwanjye. Narwo yabona. Niko bimeze. Yes, reka twambuke tujye hakurya. Mu kanya tubonye uburyo M23 burya naba pastor we. N'abana b'Imana. Sikara abapasitoro. N'abana b'Imana. N'abapasitoro guteze. Samu Gakire ntiyaba yakirijweyo. Yaba yakiriwaga yakiriye agakiza hariya. We singira ngo arakijijwe se. Samu. Karega kakiza gahora kiyuburura. Agakiza gahora kiyuburura. Ngiye nta dukiza tubiri nkeneye. Urakijijwe. Ukizwa. Yes, M23 yatangije isengesho ndetse n'abaturage b'Igoma baza kwiragi barimo bariragiza Imana. Bisobanuye iki? Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko mbizi ntakenkeketse ko yaba ari inshuro ya mbere hari ibikozwe biriya bintu. Bisobanuye ko bihurije hamwe mu gikorwa gihuriweho nk'amadini yose abarizwa hariya. Ni igiterane cyo kwegereza Imana no gushima Imana. Nta kindi bivuze, no gushima Imana ahigejeje ikora. Babaye bayishimiye. Ahigejeje ikora? Babaye bayishimiye. Bari no baranayumvirira kubakoreramo. Ibira byose ubona ni Imana muri bo. Biciye muri bo. Ni Imana igendera muri bo. Ni Imana ikorera muri bo. Andimba yabango ni Imana igendera muri twe. Ntabwo tuvumika, uramenye ntugapfe kuvuma. Bariya n'abanyamugisha n'abatavumika se. Nicyo ushaka kuvuga. Bo bariya n'abantu batereranwe n'abantu.
uranyumva neza kandi bateranwa na bene wabo ni abantu batereranwe n'abantu kandi batereranwa n'abantu bakabaye babamenya yego bakabitaho bakabakorera byose bakabakemurira ikibazo bafite Yego. none abakabaye babikora nibo babateje ikibazo gikomeye abana b'abantu rero batereranye M23 n'abayo Imana yo mu ijuru ikunda abayo ibintu rero biroroshye yego nayo urumva bitoroshye abatereranywe n'abana b'abantu bari gushimira Imana itarabaretse yego eh Imana yabanye natwe yego ikatwambutsa ya nyanja itukura we bageze ahandi Miriyamu bamaze kwambuka inyanja itukura ngo Miriyamu yafashe inanga rahira aracuranga aracuranga koko dore ya Mana twambukije inyanja itukura ariko umwanzi wacu do asigaye mu nyanja n'ingaye magare n'ingabo za Farawo yasigaye inyanja iri kugira gute irimo irababika iri kubamira bo bamaze kwambuka ntujya mu mu Kinyarwanda hari umugani uvuga ngo ingona ntuyizi ingona se kiba ndayumva se ndayibona higira mu mazi buriya rero hariya ziba ziri niyo zaba zihari ari zingahe zirya bamwe abandi bambuka ngo uwanyuma yashinguye ikirenge uwanyuma wo muri Egiputa gishingamo ibika niba twumve nabi nawe twise Farawo oya ako Tshisekedi ameze nka Farawo Tshisekedi se bo Tshisekedi we mukwiye kumureka tukareba icyo Imana izikorera yego akwiriye sengesho yereka nkubwire yego Tshisekedi nimba atari mariga atari gufata amasomo ndetse n'ubutegetsi bwe yego hari ahandi bazigira muri make ibi M23 iri gukora yego Tshisekedi akaba yarabitangiranye mu kuyobora Kongo donc nta uko yatangiye nta nubwo ari nkuko byibura M23 itangiye we yatangiye nk'umuntu nyine waganguje uje kuyobora igihugu ibintu byose bimeze neza ibintu byarikoze inzego zirubatse yateguriwe intebe yategurirwa byose nta kintu cyo gukora kindi we nta kindi tuni president no kugenda akagena imodoka nziza indege nziza mu nzu nziza akayoborera mu nzu nziza ibintu byose byari byubatse ariko M23 yego iri kubikora yo ikurikije noneho ngiyabiharaniye Samu Gakiro wiriwe neza muraho neza ndagutunguye waba uri ahantu hameze neza ngo nkwibarize nge na Sempa ko turi mu kiganiro wambaza nta kibazo nakubonye uca kuri kamera uri mu isengesho ndi mu isengesho umuntu utaragaragaye muri kamera mu Rwanda se ariko nk'umunyamakuru ariko nanone hari no ku cyumweru naryitabiriwe nanjye nk'umuntu wari ugize umwanya wo kuba naterana mu masengesho yo gushima Imana mu Rwanda wananiwe uca kuri kamera mu rusengero uciye kuri kamera mu masengesho muri Kongo nawe ubyibaze sha ikora arakarimbo bitanga ivy'Imana ikora biradutangaza okay byifashe gute aho hakurya igoma n'amashimwe amashimwe ku bakongomani yego amashimwe kuri M23 kuko ni igikorwa ni igiterane cyateguwe mu rwego rwo gushima Imana yego kuko byose yabahaye igihugu nubwo urugamba rukomeje batariko byibuza turashima Imana ko dufite aho turi kwita mu rugo kuko ngira ngo bagereranyije nagize amahirwe wenda nzaza tuganire byinshi muri studio yo kuganira n'umwe mu batangije urugamba rwa M23 bakiri mu misozi mu birunga aba bagabo bya bintu tujya twibwira ngo M23 yatsinze iti uzi ko nabo ubwabo bakubwira ngo urugamba rwacu rwose rwari rurimo Imana amina umukoroneri afite rumva afite iranka rya koroneri ariko
aravuga Imana ukavuga ati si ubu nge ndinde civilian wo kudahamya Imana kuko nimba umuntu nguye akavuga ati buriya abasirikari we niko yari kuvuga ati majeshi ni wa Mungu, abasirikari naho ni ab'Imana, kubera ko twebwe urugamba turutangira twarasengaga twariyirizaga M23 ifite abahanuzi, Zuribuka ko M23 ifite abanyamasengesho, M23 muri bano tuba tubona bari ku rugamba harimo abakozi b'Imana bakomeye cyane. Uwo mugabo yabihamije aravuga ati twabonye ibitangaza mwebwe mutazi, natwe uburyo twafashe uyu mujyi wa Goma ni ibitangaza by'Imana, kuko ibihumbi n'ibihumbi by'ingabo, kwirukana ibihumbi 50 by'ingabo zifite ibikoresho mwabonye byanyuze mu Rwanda, ntabwo hatarimo ukuboko kw'Imana, ntabwo byari gukunda. Ikindi noneho cyanansekeje, buriya hari ukuntu twayaga tuvuga ngo aribyo tujya dusoma Bibiliya ukumva nk'umuntu akubwira igitangaza Imana yakoreye abantu, ngo avuga se ibyo bintu umenya aba ari scam. Rimwe rimwe tukavuga ati abantu bari kutubeshya, bari kubwiriza. Yatubwiye ngo bigeze babura amazi bari mu birunga, umuntu umwe w'umunyamasengesho umusirikare aravuga ati mugende ufukure hariya, ariko kubera ko bari baratangiye kujya bumva Imana ivuga utuntu kandi kabibakorera, nta kibazo ndabaganiriza ko ndafite iminsi hano, murajya mumpamagara mbabwire tubwire abakunzi ari abo ku Rugendo Online TV, ari abo kuri Inside Rwanda, bose barajya bamenya amakuru tuba twabagereye kuri tele, nta kibazo gihari rwose, amakuru azajya bagereraho igihe. Yego yego asante. Asante sana, mwiteho cyane. Asante murakoze. Asante sana. Ngayo nguko rero ni Samu Gakire. Kandi ubwo arakubwira gutyo ku munsi w'ejo hashize muri Kongo wari umunsi mukuru ukomeye cyane w'igisirikare. Ni Kinshasa ejo baraserebuye. Ministre w'ingabo anashyira indabyo kumva y'umusirikare sha w'intwari, banashimira abasirikare bose bitanze mu kurwanira igihugu. Yego. No kwanga ko ngo kigwa mu maboko y'umwanzi. Ikitaraguye mu maboko y'umwanzi nicyo ntazi. Yes. Ngaye nguko muri Kongo uko byifashe, ariko amakuru ahari mushuti wawe nawe birimo biradogera mu Burundi. Ngubu yahakaniye yashyizeho akagozi ngo nta muturage wemerewe guca hano mu 23. Ahubwo amakuru ahari nuko ngo yafunze imipaka. Nanjye nibyo navugaga. Ndayishimiye yafunze imipaka imuhuza n'ibice byose M23 igenzura. Yego. None se nimba Uburundi bwarafunze imipaka n'u Rwanda, bukaba bufunze n'imipaka na Kongo, Uburundi busigaye bubaye imfungwa. Icyo ni kimwe. Ni iki cyaba giteye Ndayishimiye gufunga umupaka uriho na M23 ku ruhande rwa Kongo? Ese bwo yabatabiziranya na mushuti. Noneho ntabwo ari kwemera ko abaturage b'abarundi baciye mu bice M23 igenzura bagateresha kashe ku ruhande rwa M23, ntabwo ari kubemera ko binjira mu gihugu. Ubu ngubu hari amakamyo akangari aparitse ku boda yabujije abarundi kwinjira mu gihugu cy'u Burundi, ngo kuko baciye mu bice M23 igenzura. Kandi iyo baciye Uvira mu bice bigenzurwa na leta ya Kongo, byarabyemera. None se aya sansa birirwa barira barayivanaho cyangwa ibindi byose? Agiye gutuma abaturage be bipfira, ahubwo agiye kubiyicira ku mugaragaro. No kuvuga ngo ntabwo yanze gukorana na M23 kuko bazahora baturanye. Yego. Ahubwo yamaze kwikanga umutekano muke tayari. Ndubwo igitumye mbise mbigarura, mbise mbihuza n'ibintu Samu avuze. Ibintu Gakira avuze. Ngo Fande yavuze ngo noneho bagure kamera bagiye kugira ibyo babona. Yego, amakuru ntaraza. Nta mugayo, Sadek yaratashye papa. Cya gikoresho cya Sadek cyagiye mu rugo. Mugiye kubona. Basigaye nk'imiyugiri. Bitagira umwami. Yego. Imburi zose zageze South Africa, izindi Tanzania, izindi Malawi. Yego. Basigaye nk'abasirikare gusa ntacyo bari bukore. Hariya rero hari ikibazo kimwe. Yego. Umusirikare wo mu Rundi gusa. Abarundi rero baturutse Goma bakubitwa. Barakomeza bakubitwe paka
ubwoba bwa Ndayishimiye ndabwumva kuko barabanyuza Kavimvira babanyuze Kiliba bamanuke Gatumba babinjirane bace mu kibaya cya Ruzizi babinjirane ari no nabonye wambwiye ngo ntabwo nkwiye kuvuga ngo ikibaya cya Ruzizi ngo nkwiye kuvuga ikibaya cya Rusizi. My dear, sometimes nimukajye mugira ngo tarwaje kuvuga ibyo tutazi ngo mwebwe ngo nimwe mugiye kudubite nje nibaza ko ahubwo mwebwe mugiye kutubwira ibintu mwamaze no kureba ikiganiro mwagakwiye no kubanza no gukora research ukareba ko nibyo ugiye kuvuga ari byo. Hariya hitwa Rusizi ku ruhande rw'u Rwanda ariko ku ruhande rwa Kongo ni Ruzizi. Wowe rero ushaka kugira uko ibintu byita nta kibazo ariko twamaze no kubamenya. Urajya kureba ugasanga umuntu watesheje abantu umutwe mu bitekerezo ugasanga agira aba followers 7 barindwi afite imyaka 13 kibaze nkongo nibyo nyene no kabimeze ariko ikiriho aho ngaho nuko ubwoba bwatashye Burundi ubwoba bwatashye abarundi by'akarusho hari n'abarundi batangiye guhunga bimaze n'igihe ariko bahunga ariko noneho byakomeye imibare yongereye none ikimenye ikintu gita kibigaragaza nona tutagiye kure Ndayishimiye kubloka imipaka ahuriyeho na M23 cyangwa se ahuriye na Kongo byarangiye yamaze kwizera no kwitegura ko hari hashobora kubera akantu niyitegure rero never agomba kuba ready ese ntiyavuga ngo atangiye kuvuga atayange noneho nemerewe ko yahomba reka never yanze kumva yanga no kumvikana icyo ni ikibazo atagira undi muntu akibaza ni ku giti cye we yarakwiye kumva no kumvira rero icyo yakora cyose yego nimba leta ya Kongo yarafashe ingabo zayo yego zabaga Nord Kivu na Sud Kivu kongera zarafashwe nk'iminyago bakazuriza indege yego bakazijyana Kinshasa n'abagore babo n'abana babo izu Burundi zisigaye he zirakora iki hariya zibundi zakoze iki zibundi bwo zirakora iki ubwo zakoze zarishwe hakubundi zikomeze zicwe se niyo mahitamo yawe none se ubwo baracyariyo bariho ukubizi none se ubutuvugisha ukuri baracyura abandi ntabwo arutse kumva barohamye mu mazi ndabumva cyane ntumvishe ko hari hapfuyemo 19 none se arajya gucyura iki nuhe musirikare w'umurundi ukiri muri Kongo utararangiye n'abariyo batangiye kwiryamira futari kuri turarwanira iki n'abariyo ni indembe turarwanira iki undi turwaranira iki turi kurwanira iki hariya hantu ntabwo rega warwana n'umwana ushaka uburenganzira bwe ntibishoboka urumva ntabwo ushobora kurwana n'umuntu urimo uraharanira uburenganzira bwe bwite none se kankubaza akantu ko nabonye n'abadepite batari kubyumva kimwe na leta abadepite barifuza ko abaturage babo bataha ko abasirikare babo bataha abadepite b'Uburundi sibo gusa n'abaturage barifuza ko abana babo bataha bava iyo ngiyo none se leta yahungishije abasirikare bayo leta ya Kongo bijyanira Kinshasa yahungishije abasirikare bayo ibajyana Kinshasa bari kwibyinira ndomboro ya solo na za solo bien none se Chanete mu ijosi abo Burundi bari gupfira iki ubu hari umurundi ugiye kuza muri commentaire avuge ngo abanyarwanda ngo muze mu rubengo ngo abanyarwanda iyo bahe turimo turavuga ingabo zanyu z'u Burundi zirimo zirapfira ubusa ziri kurwanira iki ako neva yigeze kwivugira ko atazemera ko bapfa nk'impene ni kuri se badapfa nk'impene urabona bari gupfa nk'inka kuri bari gupfa nk'inka ati ntago tuzemera ko dupfa nk'impene nk'abanyekongo bari gupfa bateteza nk'inkoko se sha wagiye ureka
abo yavuze bapfuye nk'impene bapfuye bahebe base neva byihorere ariko da akumura murenganya ese ko yivugiye ko bamwikoreje umutwaro wa politiki waba yibereye mu kirege wegeze yitangariza ati kuyobora abarundi biragoye ati mwarame mu kibintu mwamaye une muneka nkigira mu murimo ko mugabo kuyobora abarundi ni umutwaro ko nabonye yiyamamaza ntabwo ari kwiyamamaza kwamamaza ishyaka neza se mukandida wapi hariya ari kwamamaza abashinga amateka n'ababurugumestre ariko bavuye mu ishyaka rya CNDD-FDD ubundi harakanta abarundi ubwo arashaka iki ko bamukoreje imitwaro harakanta abarundi batazi yego nta nubwo amakuru yako yagiye hanze cyane manda ya perezida w'u Burundi ni imyaka 5 n'uyu Ndayishimiye yatorewe manda y'imyaka 5 ariko wakubwira ko itegeko ryamaze guhinduka wangu perezida w'u Burundi manda ni imyaka 7 nta n'amatora ya perezida azaba muri uyu mwaka mu Burundi abantu babimenye mubimenye abarundi bafite ukuntu babigenje manda ya perezida bayigize imyaka 7 kuko ubundi yagiyeho 2020 muri uyu mwaka bagakwiye kuba bagira amatora ya perezida none wapi uyu mwaka barakora amatora y'ababurugumestre ba commune n'abandi kugeza ku badepite amatora azaba muri 2027 aracyicaye ko bameze Kongo n'u Burundi barihuje igihe bazamara ku butegetsi iki cyenda kwegerana ubwo urumva umwe ni 2027 undi ni 2028 Tshisekedi agomba kugeza 2028 azaba kiyoboye se ko bibona siwe perezida se watoye kandi akaba ari bwo manda yiwe izarangira keretse ahuye n'isanganya nibyo nabazaga ibyo ngibyo sinabimenya ni Imana ariko reka mwibarize najyaga mwinyibaza nawe ukakivuga uri we jya kweka tukirebere hamwe kubera iki neva nta nama ajya atumirwamo ngatanga igitekerezo nabonye no muri byasengesho muri Amerika bari bamwicaje wenyine ubwo Jeannette Madame Jeannette Kagame ari we wayoboye isengero yego none se urumbajije ngo iki ngo kuki nta hajya agaragara aratanga igitekerezo ushaka ngo igisubizo okay mushoti wawe okay kwitwa perezida gusa ntibihagije arabura iki ntibikwicaza kuri table d'honneur y'abandi ba perezida arabura iki ibikorwa ntabyo afite ntabyo babibiri icyambere yego yitabira amateraniro akanaserimba si umuperezida mwiza ushyigikiye amasengesho mu gihugu ahubwo si ibyo ni umunyamasengesho mwiza reka nkubwire akantu muzabona umunyepolitiki ntabwo bisobanura ibintu ngiye kuvuga ntibisobanuye ko abanyepolitike badasenga batizera Imana batemera Imana ahubwo bashyirwaho n'Imana ntabwo mva nkubwire nuzabona umunyepolitike by'akarusho uri ku rwego rwa perezida wirirwa mu bikorane kuriya aserimba ntuzigere ureba kure icyambere ibintu ukwiye guhita umenya nuko icyambere igihugu cye kiba gikeneye kandi igiki bavuga ko gikize buretse gato nkubwira ibyabayujuje uwo muntu igihugu cye kiba gikeneye nta bikorwa by'iterambere abakorera abaturage nta n'icyo abafite cyo kujya imbere y'abaturage ariko babwira imbaraga ze ziba zishingiye mu kuryarya no kubeshya abaturage no kubereka ko Imana ariyo gisubizo ariko nimba ubizi neza Imana ikorana n'umukozi niyo igiye gufasha ifasha uwifashije nubona rero umuperezida uri mu bikorane kuriya aba yagiye kujijisha abaturage be ikindi uzi ko ashobora kuva mwakira gikorane bakamuha raporo y'umuntu witwaye nabi agahita atanga oda yo kuvuga ngo narangire so umunyepolitike rero ugenda akijandika mu bintu nka biriya kuriya uzajya umenya ko ntabwo ari kuryarya Imana ari kwiryarya anaryarya abaturage be Imana yo ntiwayiryarya ntibishoboka we aba arimo kwiryarya ababizi neza ariko agambiriye neza kugira imbata abaturage ayoboye that's the meaning cyangwa nuzabona umuperezida ushaka kugira ijambo ageza ku baturage agahitamo kujya kurivugira mu rusengero cyangwa ahakoraniye abana b'Imana nawe uzamenye icyo ashaka kuko ubundi politiki n'amadini aho byagakwiye kuba bihurira
byakanahuye ahubwo yego aho byagakwiye kuba bihurira kubera ko abanyamadini yego bakira abaturage benshi kandi ayo madini akaba agomba kuba agendera mu murongo mugari wa leta. Hari ubutumwa bwa leta abanyamadini bagakwiye kuba banyuza mu madini yabo, sibyo? Njya nyumva pe mu madini nyumva amatangazo. Hari ubutumwa bwa leta bukwiye kuba buca mu madini, ariko ntabwo ari kuriya, ntabwo ari kikwiye kuba kibikwereka ari uko perezida wangu umva nkubwira akantu, ntibari kwiyamamaza. Yafashe ijambo muri ibi bihe byo kwiyamamaza avugira imbere ya korari bimuhagaze inyuma, arababwira akababwira yabona bamaze kuba bored cyangwa se bari gutekereza cyane ku bintu ari kubabwira, bakumva ibintu ari kubabwira, bareba n'ibikorwa bakabona ntibihura, yabareba mu maso babizi yego. Ndayishimiye yabona ibyo ari kubabwira ntabwo bari kubyumva, neza atababwira ati DJ shiramo ka karirimbo, agatangira shiramo ka kani ngo eyo mana dusengera komeye, tangira yarari kubabwira atangiye ko bari kuba bored, agatabwira DJ korari nayo iri inyuma, gatatangira agahita nitangira wenyine ubwe, iyo mana dusengera komeye, agasirimba Monsieur le Président, agasirimba yabona amaze kubakaraba bya mu mutwe, ibyo bari batangiye gutekereza bibavuyemo akagaruka ati naho ubundi mugabo nibyo navugaga, yego udatoye umugambwe CNDD-FDD watora nde? Watora CNDD-FDD oye imbonera kure shirira uri kubyumva? Uzi intero imbonera kure shirira CNDD-FDD shirira uko gushirira se uzi icyo bivuga? Ahoye n'umuriro ngo nugukanura, kubyumva ugakanuza ijisho rigatukura, ngo mugabo twararebye turabona twarashiririye amaso yaradutukuranye. Ese kuki igihugu cy'u Burundi buri gihe kigira abaperezida bivanga mu by'amadini? Niyo politike yubakiyeho. Ibaze yo buri gihugu nk'u Burundi ariko dasitaze mu politike y'amadini. Ibaze wowe ubwo se bababwiye mu gihe se batagiye gusenga bababwira iki? Nkuru nziza wose uko yarayameze. Ese ni iki cyambere abantu babonera mu Mana? Wabuza ari iki? Kubonera mu Mana. Iyo bajya gusenga kuri ikintu cyambere babonera mu Mana byose. Ihumure. Warushonje n'ubundi uravayo nturya ariko wizera Imana. Ni morale. Oya ni morale. Oya ririya si ihumure. Ihumure iyo ari iza ryuzuye. Iriya ni morale. Urashonje. Kandi uvuye no mu rugo ntacyo usizeyo. Na 5 wari ufite ku mufuka nayo uri buze kuyatura. Atari ko humura. Noneho nuva uragenda uhimbaza kandi atawumva byakoretse. Ebana amasenyisho arajya kurangira wumva byabaye. Byakoretse. Noneho ikibazo kiraza kugera nugera mu rugo ugasanga abana bari kwayuba. Nibwo yicara ugasubiza amaso nyuma. Nurangiza ujye mu cyumba. Tawamana we. Uwiteka Imana igira neza. Nyaguhora ku ngoma. Gitare cyabera ku musaraba biriyo. Haleluya. Ku musaraba biriyo we. Ebana bakagenda bakizera ku musaraba biriyo. Ubwo biri buze kumanuka nyine abantu barya, ariko Imana nijyana byose biranashoboka. Ariko mu by'ukuri gihari no murimo. Burya gusenga gahe gato warangiza ukajya ku murimo, wasengeye n'uwo murimo, wava ku murimo ugashimira Imana ko wiriwe ku murimo amahoro. Iyo Mana irakumva. Tugeza tubanda dusenga natwe mbere y'ikiganiro. Iyo Mana irakumva. Tugeza tubanda dusenga. Usugira ngo ubeshejwe n'amasengesho yawe. Oya. Sawa, nicyo nenda kuvuga. Uri kubyumva wowe? Ayanja apimikiza. Ayanja apimi. Ubyihorere. Ubu ngubu tudafite abantu bari hariya tutazi barimo baradusengera. Badusengera. Yego. Ariko si abantu gusa ngo na Yesu mwijuru abatunihira. Yesu niwe mwinginzi wa mbere twidusengera. Ntabwo wibuka ibiti bamukubise se. Abavuga kandi biriya biti byose yabikubise azira njyewe nawe. None se ni mu Burundi bararwana ni? Ngo ntabwo baramenya Yesu ahubwo. Bande? Abo. Hariya mu by'ukuri nakubwiye ngo hariya nukuhunjarika abantu, bira nuguhunjarika abantu. Sempetse nkitaye. Nushaka utahe ariko bira nuguhunjarika abantu.
icyo nshaka kukubwira nuko ntabwo umupoliticien Yego. by'akarusho uri ku Perezida. rwego nka ruriya Yego. ariko kuri akwiye kuba yitwara bidakwiye ko akwiye kubasenga Yego. Yeah. Asante sana Sempareka ngushimire kandi nshimire n'abari badukurikiye bose ariko nimba barafashe nimero yawe simbizi ntukiyibaha. nimero yanjye se oya ni 0783 55 2834 Iba no muri momo. eh Mwirirwe. sawa ibihe byiza Amahoro y'Imana bane namwe.